Kublai ya pi perlok baro ngapedias ngobhai ya pi share kan ke video jonga. De jua bahkan sedang ya ke video jonga. Nya terpat ya pi ngop hapan subscribe bat share ru share ki perlok jong pi lada pi ngau bahkan ni ke video ke yarap ya pi. Ha kan ke video ngan hikai ya pi kum no bar remove la ne weng no ya ki link na po jang ka YouTube channel jong pi. Họ chỉ muốn cái bản năng ban hikai kan ne re khendiat pat ki bakwa ban hikai lang ya pi te nga ngan khap nap ngan sia lang ya pi ya ka ka bangatip ba ya ka ba ngan nang ya de te ngan hikai be direct sia ka video ngan muslim su ba ngan bat su ya por so pi te por lok ba yen yai am bat pen ngan let no mta ha ka YouTube studio janga te pen nga ngan let bet hap po ka YouTube studio ap si phang te yai sa bat nga bat pet hadu bakut jo ka video ngan hikai ya pi step by step te mta ngan let bet hang ni ha YouTube studio dengan klik bet hang tu ap si phang ka downloading bet perlok ka downloading ka slow ka jonga te yai ap bat nga te mta ngan klik bet hang tu profile jonga page itu icon na jong aku downloading te page hang ni ha itu pensil page ngan klik biang ha itu pensil te jerong te yai upload te page ngan klik biang ha to page ha itu harum batho link subscribe for more tip te kani kada kali jonga ka ko ban remove te ngan klik ha ni pensil button te ngan klik hang to te page ngan klik biang ha itu pensil pet itu hajarong itu pensil hajarong nget view itu pensil dengan klik benang tu aku kurang slow kan jonga te yai upload dengan klik benang ni pet kini kita ki URL jonga kita tel jonga dengan klik benang tu batho remove te hadian pada klik remove te kalalong kublai sibun kublai perlu